En je Robert ben kapot. Ya sacramento dan kebatan menomble. Kaburam haupa pada mensi. En je Robert raman kapot. Ya sacramento menomble. Kaburam haupa pada haupa pada mensi. Kumbaga dalam kebalan ni kong jumlah bersyukur Raman kapot. Ya sacramento Kaburam haupa pada haupa. dalam kebalan ni kong jumlah bersyukur. Hak tempat berpun berhasil Bakhuid. Amen. Upa jumlah upa amne dalam Bakhuid amne jumlah kanwan ke hima jumlah kanwan kaman jumlah hak ne upa amne Lai minta kesimbang jumlah kebatas kasih batama mengi kirikan jumlah kumbagi rumah berdeskripsi batayala mengi caci mensyoi dan mereka pelari dan pasnya. Amin. Kublai Maria kepada Jingisynei-blei Rai dan Baphylla berkuya pada Kynta pada berkuya sok pojong pau Jisu Maria berkuya kami jongklei dan wajah kebentar sini nombok mentah berkor siap jungi. Amen. Nangit hau blei upah dan borbaro unong hau kamneng matandeu berhau Jisu Kristus pun membagai jongku Utrai jeni, ya berlakunan musim Bakhuid, ya berlahan kemaria Kristi, ya bersyai ben habok pentus status, lasanat nayu daya terjadiu, belajar syekaya, hagasi kebalai ranipan negaya, lagi ucapen musyam sekaman blei upah berembor baro, nangkawan panusia dipilih negaya. Nane hamsi Bakhuid, hagalang terkiri Bakhuid, hagasi selogi Bakhuid, hagasi mami kipong, hagasi lipat kadok, hagasi jemong cukut. Amen. Upawam cukut, hagadrah haneya kamet kasnam, hamsi masingam kerokoi. Namarti shashtra mukadesat sungguh. Dois neyangi berdapet kerokoi. Namarti shashtra mukadesat sungguh. Dois neyangi berdapet Namargajin shashtra mukadesat sungguh. Dois neyangi berdapet kerokoi. Namargajin shashtra mukadesat sungguh. Dois neyangi berdapet kerokoi. Namargajin shashtra mukadesat sungguh. Dois neyangi berdapet
perteva rockaway. Na marga si sha shi tom ko de sa chung gu. Jingisynei-blei perteva rockaway. Na marga si sha shi tom ko de sa chung gu. Jingisynei-blei perteva rockaway. Na marga si sha shi tom ko de sa chung gu. Jingisynei-blei perteva rockaway. Na marga si sha shi tom ko de sa chung gu. Jingisynei-blei perteva rockaway. Babam cikut Natarwa Hame Kasnam Kamase Matsingomle Yombele Jombe Raya Kratungi Jisu Christ Padmaya Nagatati Potsungi Batong Katega Rockaway. Namarketi Shashtam Kodisatium. Jingisynei-blei perteva 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 rockaway. Babam cikut Natarwa Hame Kasnam Kamase Matsingomle Yombele Jombe Raya Kratungi Jisu Christ Padmaya Nagatati Potsungi Batong Katega Rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Namar Kajing Shashi Tomba Kone Satungu To Isenei Yangi Banya Kaperteva rockaway. Babam cikut Natarwa Hame Kasnam Kamase Matsingomle
Namara kajing shashi tom makodet sajamu. 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 Upam syukur Tuhan yang berkesan, kami siapa Jingisynei-blei, Putra Kynta Jingisynei-blei, Pandangan Kynta Kipop Sngi Bacong Kepertai Barokawai. Namara kajing makodet sajamu. 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 Namara makodet sajamu. Bakhuid, Jingisynei-blei Barokawai. Bakhuid, Bakhuid, Jingisynei-blei Barokawai. Jingisynei-blei Barokawai. Kali tani jo Jingisynei-blei. Jingisynei-blei ka bakar soy na kasada bukpawam jukun. Jingisynei-blei ka pura makrautam. Ka jubab ngashan ya hami. Jingisynei-blei ka chimayabam la shampang. Jingisynei-blei ka umpole bakar soy na kachimaya Trinity Bakhuid. Jingisynei-blei ka ba umlaban shampang na kipriunida ki angel. Jingisynei-blei ba mi kaching eman kaching kamen. Jingisynei-blei ka ba kamkor banya kapnay. Jingisynei-blei ka tlong ki kampala bat kaching pala baro. Jingisynei-blei ka ba kantubya kapertay baro kaway. Jingisynei-blei bon hier sa kapertay hakadur kaktin balawan longdo. Jingisynei-blei ba mi nakadin mong kadulud Jisu. Jingisynei-blei ba don hapo kadulud Jisu badab Jingisynei kamtami kinongpong. Jingisynei-blei ka ba don haka Ïukharist Bakhuid. Jingisynei-blei ha ka ba Sngi ka ba lang Bakhuid. Jingisynei-blei ha ka baptisma Bakhuid. Jingisynei-blei ba penmanhok yani. Jingisynei-blei ba senrani kaching imjongi. Jingisynei-blei ba kadobingi kamtam hatmir kaching yam. Jingisynei-blei ba ayangi kaching imane juno. Jingisynei-blei ba naringkat bat ni haman kibenta kaching imjongi. Jingisynei-blei ba yadayangi nakating dujo. Jingisynei-blei ka atiat kaching kelak bambuat kinong po ba eto nun. Jingisynei-blei kaching langok ki angel bat kaching bom shampang kirukhuid. Jingisynei-blei
ba simpangi Jingisynei blei Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ka ba seyangi na Jingisynei baro Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ka tulong ka Jisu pat ka Jinkamento-ni Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ka ba khot yangi na ka Jingsudai sa ka Jingmasisha Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ka ba kanthub ya baro ki mati jong u Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ko pansinget jong baro ki Jinthau blei Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ha ka ba baro ni yo Jingisynei Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ko Jingtengan mathiang ki to ki bilang amen sem Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ka Jingkarman ki to ki badu Jingkarman Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ka Jingjatha ki to ki ba Shem Jinjan Ngashania Amen. ko Jingisynei-blei ko Jingplai na ki klam Ngashania Amen. ko snamat ko matoi na ka do jong Jisu banlong ka thmei ka Jingisynei yangi Ngashania Amen. ko snamat ko matoi na ka do jong Jisu banlong ka thmei ka Jingisynei yangi Ngashania Amen. ko snamat ko matoi na ka do jong Jisu banlong ka thmei ka Jingisynei yangi Ngashania Amen. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. As we are in your presence, we place before your Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, and the religious and the faithful. We place before your diocese Nongstoin, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful. We surrender before you our retreat center and all its forthcoming programs. We pray for our parish, all our parishioners, and all the programs of the parish. We surrender before you our school, our teachers, students, and their parents. We place before you our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. Let our presence bring blessing to the people around. Unite us together, Lord, in your love. We ask your healing touch upon all those who are suffering from different kinds of sicknesses, cancer, HIV, AIDS, heart, kidney, and liver problems. Those who are in ICU, those who are bedridden at home, those who are at the point of death. We ask your mercy upon all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many and in different states and countries. We pray for all our persecuted Christians in all over the world, especially our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries, MP, UP, Gujarat, Odisha, Chhattisgarh, Manipur, and different states in our country, India. We ask your mercy upon all the warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, Iran, America, and all the countries those who are involved. In a very special way, we place before you our brethren who are in Nepal, who are suffering because of the flood and different kinds of natural calamities. Have mercy on them, Lord, and give them the ways and means to sustain their life. We pray for all the departed members of our family, our congregations, our parish, and all those who are no one to pray. Forgive their sins and accept them, Lord, in your heavenly abode. We place before you all those who are joining us in this online service. We place before you all the intentions and heart desires, surrendering each one of us and all those who are attending retreats in the retreat center and in the parish, and surrendering all our personal intentions at your feet, together with all the angels and saints. We praise you, Lord, together with all the angels. Hallelujah. 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 Gerku yangi gerku
Jisu, 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 Jisu. Kaburam hau power kui maram sem Bakhuid. En je roi op draai Jesu Christus.